Maya payabak po kay katamungan, at syuta na po king kaduang Domingo ning panahon ning Kwaresma. Kambeda po rin kay katamong pansariling kapagnasan para kaniting banal na misa. Yabe tala po ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Celi Francisco Zeller and family, John Vincent and Angelica Torres and family, Angelbert Bondoc and family. Para king special intention dari Ditz and Lita David and family, Jesus Punsalan, Mayor Teddy Tumang, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Reyna Nolasco, para king ordination anniversary ng Reverend Father Larry Miranda, para king malalagwang kapaldanan dari Brother Pat Ahos, Feli Ortega, Buben Castillo, Dennis Almasan, Megan Centeno, Felipe and Corazon Fajardo, Mark D. Kleiner Bayani, Elmi Ronquillo, Susan Simbilio. Para king kaladwada ring makatuki, Domingo Sr., Lizel, Domingo Jr., Alfredo Sr., Father Aristotel, Bernardito, Barbara Angel, Angelita, Bernardo, Zenaida, Alberto, Pacifico Jr. para king kayang 40 days, Norma, Eusebio, at ding maldang kaladwa king purgatorio.
Kinaglagyuning ipa, ampuning anak, ampuning banal na Espiritu, ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyagom ng banal na Espiritu, mantabay kay kaingan, maya pa aba, kay kaingan po, at yuta na po ngini, kay kadwanan ng Domingo, niting banal na panahon ng Kwaresma, di nga patapulong aldo, pamagsadya tamo para king peka maulang diring piyesta tamo, ing pangasubli ng mebyen, ing apong Ginoo. At ban kanita, bebe tayong matampangapag masusyan, sisyan tala pa, ring kasalanan tamo, at tanyaran pa may dunos at kapatawaran ng apong Ginoo. Ginong Yesus, king mula, may dalangin ka king ingkopan ng kasakitan, midayuya kaya ka. Dapat aliwa yung kaburian mo, nune ingking ipa yang matupad. Ginoo pakalulo. Yesu Kristo, king krus nga mong kinulayet. Ipa, bakit pepaimburisan mo ko? Kristo pakalulo. Ginong Yesus, inyang mamamatay ka king krus, pikatiwala ming kaya kang sarili, karinggamat ning ipa, Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alangangga. Manalangin tamo. Oy paning sala, keka alang mayakit ayalino ning pamagbayo, nunemoing kaganapan ning bie, at alang angganan akatutuan. Ibuklat mo ring puso mi, king siwala ning kaya kangamano, at itimawa mo kami, king ama naming dalundum, at tatakap ka ring panimanman mi. Ibalik ming sala ring matami, ban atangalan ming anak mong mamauske kami, king kapanisyan at pamagbayong puso. Huling mabibiat magari kambe mo, manggaman king alangangga. Pamamasang ibat, King Libro ning Henesis. King panahon na ito, si bukanin ng Diyos, i Abraham. Abraham nga na kayo, ngano po, nga nang may kibat. Kanita sinabi ng Diyos kayo, ito kime, Isak, inganak mong kabubugtungan, apakamalan mo. At munta ko king gabun ning Morya. Iyayin me kanako ang tingayin na durukulan, karin kimbundok ay turuko keka. Karasda king lugar at tiro na kayo ning Diyos. Mitalakadyang altar i Abraham, at selasana ing dutong babo naniti. Kaybat dimpot ne ing pataram, bansak sakane ing anak na. Dapat inawos ne ning anghel ning Ginoo, nga no, Abraham, Abraham, nano po, nga nang may kibat. E may papaten o nananan balang ing anak, nga na ning anghel. Ngeni balo kong tapat kapin king Diyos, uli ning eme pigkait kayo, ing anak mong pakamalan. Tila lang ayo, Abraham, at miglalawe. Ikit ne ing meto nga tupang lalaki, ang makasabit asagu, king masuksok. Pintalane at dekap, ban idawo nanting kalibe ning anak na. Manibat banwa ing anghel ning Ginoo, inaus neng pasibayo, i Abraham, nga na, susumpa ko king kakong sarili, sasabyaning Ginoo, ang tining eme pigkait kanako ing anak mong pakamalan, pangako kong panwanan dakang makanyang-kanyan, at parakalan ko ring kekang palipi. Maging
kasing dakal doring batwin ning banwa, at balas king pampang ning dayat malat. San sa mando ring syudad daring karelang kasalang, karing palipi mo, mi panwanan laring sablang bansa, ketiking yato. Matupad iti, uli ning pemintuan mo ko. Ing amano ning Ginoo. Lumakad ko king ngarapaning Ginoo, king lagbwad daring mabye. Ya pamurin ingka kong penaligan, agyamang nga kong sinabi, lubos kong milugmok king kasakitan, panandamaning Ginoo, nung ing metong karing memaleno, Mateo. O Ginoo, ako ingkaya kang talasuyo, susuywan na ka, antimo ing pamanyuyo na kaya ka, ing kakong indo, king kamatayan liligtas mo ko. Kaya ka kakong idawon, ingay ning kapasalamatan, at ampangan, king kakong panalangin. Kakong pangako king Ginoo, kakulang tuparan, king katipunan ding kaya kang memalen, king santuaryo ning templo mo, karin king Jerusalem. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, karing tao, Roma. Nung ing Diyos at king panigtamu, nino po ing makalaban kaya katamu. Pati no ing sariling anak no, ena pepasubalyon. Nune dinaon ne, para king ikakayap tamu. Nung pati anak no, binyene kaya katamu, ipagkait na pakaya kaya katamu, ing nanumang malyaring ay bieno. Nino ing makapamarsala, karing pinili ning Diyos. Nung ing Diyos mismo, pepayalan ng sala, nino po ing makayatol karelo. I Kristo Jesus kaya, aliwa, emo ing meteyo para kaya katamu, sinubliya namang mebye, at atsu king wanan ning Diyos, at mamilatan yo para kaya katamu. Ing amano ning Ginoo.
dapat king mas lagabiga, ing metong asiwala nga na, iti ay nganak kong pagkamalan, alubos kong katulan, paghiramdaman niya. Ing Ginoo manatili kay kayo. Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Marcos. King panahon na ito, Jesus minukit siya king mata sa bundok. Ding bukod mong tikina, ilapin di Pedro, Santiago, Tiwan. Samantalang makalawela kaya, ikit ding minaliwas ke. Ingimala na meging maslag king puti, ay ninuman, ena apaputing makanyan. Kanita mo rin, ding atlong alagad, ikit day Elias, ampo ni Moises. Makipagsalita la kang Jesus. Nga ng Pedro kang Jesus, Maestro, mayap ingketi tana. Gawa kong atlong tolda, metong para keka, metong para kang Moises, at metong para kang Elias. I Pedro, ading abi ng alagad, mitakutan lang emonano, inya enabaling sukat ng sabyan. Ing metong abiga, lintoyat, lilunga nala, at meron daming metong asiwalang ibat king biga, nga na, itiya, ing anak kong kaluguran. Makirandam ko kaya, kanita mo rin miglalawe laking makapadurot, dapat alanong ikit ay aliwa, Jesus ya namong kayabera. Samantalang kukudas laking bundok, maigpit ng penabilin ni Jesus karela, ay panyabyan kanino man iting ikit yu, hanggang ing anak ning tao, ay pasinubling mebye. Pemintuan ding penabili na dapat ila-ila, pisasabyan ding bagay may palyari. Naning buri ng sabyan, king pamanyubling me. Ing mayap ng balita, ng kakatamong kaligtasan. Mayap ayabak, pasibayo, kaya kaingan po. Makirandam kayo, ngayon na ing oras, nga na po ning metong akantata mo, Patse Quaresma. At kebat nga na, inyangin itaw, makiramdam. Nga na naman itang metong pangkanta. At kini pong ibang iluta mo, nga na itang siwalang ibat banwa, itiya ing anak kong kaluguran. Pakiramdaman niya. Itsurang ing panabilin at paganakanan ing Quaresma, kaya katamo, yapining pamakirandam. Makirandam ka. At ikay po makirandam kong masalese. Kini po king patsyuta mo, adwanong tricycle ding may wala. Abang market day. At kini kilub na ning kekatamong pisamban, ketang misa na may ngasal ko, kay ba't na ning kasal, ating puminta king office, mawawala itang kayang wallet. Imburi na sabyan, ating pong mga panako, kilob na ning kekatang perimeter, na ning kekatang pisamban. Actually po, ketang misan, kay ba't ning 5:30 p.m. mass, itarigong meto nga motorsiklo, biklat day tang kahun, ketang gulot na. Imburi na sabyan, maglipa na ala po ring mana ako ang pong ating matsurang kapagnasan. Ato rin pong pamakirandaming umpisa na ning sinabi ko,
Yapin po makanyan makirandam po yung kakatang parokya. Karen po daratang ayaldo, asahan nyo, medyo igpitan tayong bagyang policy, keng parking lot tamo, keng patio. Pota pong bagya ka rin kunya i-announce. Para mo, serbisyo ka rin gana-gana, serbisyo ka rin manako. Kaya para kaya katamongan. At ipa-CCTV tanya po para, alis, deterrent siya po yung pachet CCTV, tatakot ka rin. At kita pong quote, mura yan naman po ito CCTV, mga 400,000. Agyuda ni rin taga-tao pa riyan. Tita ni agyuda ni ita. Pero lipo, kempong ditakta mo nga lilele, baka hustutan na po ita. Kaya mo pisabihan, proper financial management. Potang ating ka nga si save, ating kang atatangka. Narin po nga babiyo kayo ni, yung kailangan mo maayos, magasiwa ka rin. At agyang ka mag-solicit, ka mag-manyad donation, kembalang proyekto, programa, pwede. Anyari tapong babiyo nga rin, maragula po pupuntalan. Pero anong ating ko po nga, biyasa kayo naman makirandam, at ikaw ngikit kailangan, na kailangan ing sabihanan da kayo, huling ating puntaong makanyan, magkusa ng tambing sasaw. Kasi penandamanda ing pamangailangan. Nang kain mo, pamamakirandam yan. Nyas na pong kaulaga, ing biyasa kang makirandam. At anang kaulaga, ing makirandam. Ing kaya katamo pong kasalpantayanan. Bunga niya ing pamakirandam tamo. Itang mas matingid, makirandam, yang lalalam, titibe at maging matatag lalo ing kayang kasalpantayanan. Kasi biyasang makirandam king amano ning hapong Ginoo. Kasi balo nung pakintinjan, pibulayan, deng turu at aral ning hapong Ginoo. Siyempre po, patse, aral na ning hapong Ginoo, amano na ning hapong Ginoo, nga napin, man kailangan lungob kita, lumal na sumangit. Mahulaga ing pakintinjan tayo, pibubulayan tayo. At sa patitang pibubulayan niya mo, kailangan aksyonan tayo. Anyapin po yung amanong makirandam, imbuli na naman sabihan, aliwang mo itang dindam me, ngunitang depatan me, gewa me. At taping ginamit kong amano, inaksyonan me. Pati sinabi tamong, ay, pekirandaman na ning mayor, kaya kaming request. Imbuli sabihin na kayo pepaduban king office, at pekirandaman akong may amano, di, nunay inaksyonan ing anyaran nyo. Ti parane gewane. At makanya mo naman po king amano ning hapong Ginoo. Unless ing amano na may natili among ideya king isip tamo. Nung miti may natili among pibubulayan tamo, alayang kwenta, kailangan miaksyonan niya. Kapamila taning pamanupad ta kanini at babiyayan tayo king aldodong pamibiyebye. Makanya niya po, yung kakatang first reading, Abraham, biyasa yang tutupad, manusig, king kaburian, at amana ng Diyos. Nung balo yan po yung istorya ng Abraham, ilang adwang Sara, alala rigong anak kasi baugay Sara, matuwa na lang. At uling alarigong mika kay anak, Sara yung mismong sinabi kang asawa ng Abraham, atin lang utusan, ihagar. Nga na, galon may hagar. Para may kayanak ka. Kakanaka na naman ng Sara, para pagalaw na yung utusan, para may kayanak kay Abraham, yung pangarapan ng anak. Siyempre, kanita po, waliwa siguro yung kultura, pati din kaya kang utusan, properties mo lang. Siguro nga gawa mo yung buri mo karela. At may kayanak yapin po yung Abraham kang hagar, pelagwan ng Ismael. Pero lalapang anak ilang adwang Sara. Ing Diyos, pigkaluban na rin anak. Kabubugtungan at yakabud anak. Ape malagwandang Isaac. Nanya laging anak dari Sara, ang popay Abraham. Hello? Nanoy lagyo ng anak da? Isaac. Kasabi-sabi ko, papi, Isaac. At ngayon po kayong binasa tangin oy ne,
i-request na ning Diyos akatas-katasan. Ing kabubugtungan ng anak Abraham, yang idawon na kaya. At pati idawon kaya yung buri na sabihan, kalupan ng gagawan da karing animalis, papatendala, sisilabandala, ketang makasamasan, makasalansan, adutong, sisilabandala. Animal sacrifices, burnt offerings nga ram. At kin panahon na ito, at naman pong religion talaga, emo animalis ing dadawon da king Diyos da, pati tao, at in human sacrifice. At kinipin pong binasa tamong in first reading, uy ni mo yung anyara ng Diyos, kang Abraham, animal, inganyara ng idawon ng Abraham, inganyara ng Diyos kang Abraham, inganak ng kabubugtungan mo, yamo kabud, yang idawon na. Nya kini pong binasa tamo yun makasalansan na itang dutong, timpak na ning Abraham, Isaac, ketang babo na ning makasalansan na dutong. At sasaksakan na anya kanonging metong anghel, kewata mo natutuloy, huling ikit na ning Diyos, ingkekang katapatan. Lamin niya po Abraham, yan hari kong anak na, pero enepig kahit nung iting anyaranak ng Diyos. Na normal po, patsema kanyan, diyang itamu, yakabud, makanya naman ng Diyos ay ni, yan nakabud agad na pangbawian. At may katampurot tapo kaya. Mimwata pa kaya. Nano namang klaseng Diyos ini? Kibat na yung binye, pilanyang aldo binye kay kami, babawian na ng agad. Pero Abraham, alayang kakangkang-kangkang, alayang ka-complain. Bala mo para kaya, nung ining burining Diyos, nung ining anyarana, pagkait, man may gadwang lub, agad-agad, ti parana. At kinipin po mayakit, ing katapatan na king Diyos. Ing amano ning Diyos, at indam na, ing utos ning Diyos, apep, mi pabalo kaya, kabudamanong dinalan kayong balugbog na, inaksyonan Nyapin po Abraham, pag anakay kaya katama, kanya mo naman, ing amano ning Diyos, ami papayabot kaya katamo, whether kapamilatan ni banal na kasulatan, whether kapamilatan iting pamipasyag, balang misa, o whether kareng miyadiwang kapadyarian or events king biyatamo, mahulaga ing aksyonan tayang kalupa ng Abraham. King pamanaksyon tamo, king amano ni nga pong Ginoo, karen lalong daragul, titibe, at tatatagya, ing kasalpantayanan tamo. Dapat, impong pamakirandam, mo para king kasalpantayanan. Nga na pong Archbishop Sok, listening is the modern expression of love. Ing bayong pamipahayag, king lugod, yapining makiramdam. Pamakiramdam. Nung kaluguran may asawa mo, pakiramdaman me. Ketang sasyon na ning pilubluba na. Ketang saingsing, ligalig, takot, pamikilangan. Pakiramdaman me. Ikay punta lasawa keni, pakiramdaman niya yung balang metong? O mas pakiramdaman niyo rin aliwang tao kesa aking asawa yun? O kaya, nung kaluguran me, anak me, sukat pakiramdaman me yung anak mo. Kaya may nanurigong pagdalana na, bahay ka makikirandam king mamamarites da rin aliwa. Po, tamangari ka kitang metong anak. Baritan da rin pengari na. Inindalagan dingdang anak. Makikalaguyuya. King talasawa. Nya nga balita ng imayan. Kauli na ning anak. Pengot good need. Pingnirot na yung kayang balugbog. Nano yung balitan ni kaya kang tatang mo. Makikalaguya kang talasawa. Ganyan. Happy naman nung pengari ka, teenager yung anak mo. Kami mo, kaya nga balitan mong king kaya na ka na, talasawa ya pa naman Unay nga nang may kibat ng anak. Itatang naman, ima naman. Pekirandaman mo noring ali. Pekirandaman yung noring ali wa. Paman pekirandaman. Ba't ang kahit totoo naman ta? Dakal ta na dindam ka rin nga, diba?
Pero ing buri ng sabyan, ning kaluguran tamo. Nung kaluguran me, pakiramdaman me. Mo'y sasabyana, pati tang ina asabi-sabi. Apot at yung mong kilubluba na at expression ng lupa na. The expression of love, Cardinals, Archbishop, so, is listen. Makirandam. Asa pong karakalagulungin pati, pamikaintindi, yating gera, between Ukraine and Russia, kebat in China, pibuli-buli na katamo. What seems to be the problem? Kaya makanyan. It's just a problem of listening. Alang bisang makirandam. Alang bisang makirandam. At kaya makanyan, makanan mong i-resolve yung pamisang galut. Makanan mong i-resolve yung misunderstanding, miscommunication. Through dialogue. Pamipagsalita. At potang mag-dialogue kayo, dialogue means it's just conversation between people. Kanya pin dialogue In contrast kitang monologue, macho monologue, sarili mo mo ipaksabihan mo. Pero dialogue is between people. Nya potang dialogue makanya, sabihin, bubuklat mo yung pilubluban mo, king kasabi mo, ating kasabi mo, bubuklot niya naman yung puso't pamisip na keka. Potang magsalita ko, makirandam niya. Potang magsalita niya, makirandam ko. Just baka nita mo, may kaintindi. It's true listening. At kanita potang aintindihan mo yung punto na, aintindihan yung punto mo, karinya mariresolve by singgalot, ing pate, at karinmiral, ing kapayapan. Nanapin po, ing dahalan king kapayapan is true listening, which happens through and by a dialogue. Anya makanya pong kaulaga ining very basic listening. And by the way, Archbishop Sok mo rin po yung sinabi. Anya pong Valentine's Day, nanong simbolo na ning lugod, ape ngalat da ka rin miyali walungpat ngeni, parol pampasko rin kay bidda, parol ng pag-Valentine's Day. Nano na shape, detang ikita mo kay Valentine's Day, at kidney, heart, puso. At pansinan niya naman po yung puso. Makakanyan ngayon yan, puso. Kaya ba't piyabe do mo rin nga dwa, pati ako, pati matwa. Among heart. King katwa na maki heart siya pa ka na ako. Magkanyang kema. Bala mag-bolt in la rin kaya kaming kay. Bala mo, lovers kami. Sa bagay, senior na ako naman heart. Api naman, makakanyan niya. Piyabe mo da, puso ya. At nang labi niya po labi niya yung shape na. Shape ng balugbog. Shape ng balugbog. Bala mo, to love is to listen. Yan, bulag. Anya ini po yung hulaganan ng listening. Ba't kasakit para kaya katamo yung makirandam. At kasakit kaya katamo yung pakiramdaman ng metong at metong. Nanararing sumbagal. Nanong kakawat kaya katamo. To listen to one another. To listen to God. Yung kanako po, yung akakit ko mo, metong ya mo, our ego, our selfish desire, selfish interest. In other words, selfishness. Yung burita mo palaging maramdam, sarili tamo. Panyaksak tayong sarili tang kaburian, interest. Burita mo yung kekatamo mo, yung akwata mo, alata ng pakilam kang kareng aliwa, yung sarili mo. So we would never listen to others. Ing sarili tamo mong daing, sa ingsing, buri, kuswelo yang kekatamo. Patsekwata na yan, alata ng paki. Ego, selfishness. At aliwan mo ito pong selfishness, our pride, tangketasan, o limang mas mayupaya ka, o limang mas biyasa ka, o limang mas matas ka pegaralan.
Buri mo, ikang maramdam. Ingkaya kayong bitok yan. Mo na pakiramdaman ditang mas mababa, mas malatig. At lalo nga lang pegaralan. Huli na ning pride. Ini pong panahon na ning Kwaresma, panahon na ning paganakan ni Santa Iglesia. Langitarin, matetamurin, maging abutangan, alatang pagmaragul. Mo na panyak sa sarili mong magaling ka, makwalta ka, biyasa ka. Abutangan, bababa na katangan, ipaganakan ang kikatamo, tuneta mo mong dapat pagmaragul, kaluguran na katangan ng Diyos. Itang pagsisyan tamo ini, agulutan tamo selfishness, pride, at saop na nga pong to open our hearts, to open our minds. Kitapin pong mesa na nga pong linapit siya kayong meto nga maklak ang pong bingi. Ay, maklak ang pong bingi, yan naman. Maklak ang pong pipi. Maklak ne, pipi ya pa. Bari po na sinabi na nga pong ginutang maklak at pipe, sinabi na nga pong mibuklat kayo, efata. At kabud mibuklat na rin balugbog na may kapagsalita ya. Bala mo kaya katamo ini mo naman. Importante nga ini, so panakatani nga po ibuklat pusot pilubluban tamo. Bang dandaman amano na aksyon ang tang agad-agad, bagi lalong tumibe, tatag, kasalpantianan tamo. Ibuklat, pusot pilubluban tamo, iting inner ears tamo. Baka mabiyasang makirandam king metong at metong, the expression of love, at bigit king sabla, to listen to one another, potang ating misunderstanding, miscommunications. Bangka nito, miras kitang gulo at pati, miral, tune, pamikakasundo, at kapayapan. Amen. Ngayon po kaya katang ipasyog, kaya katang kasalpantayan ang atang sumabi, sasalpantay ako king Diyos, ipang mayupayang tutu, dinalang king banwatsyatu, at kang Yesu Kristo, anak ng bugtong, aginuta mo. Ng bayang Poncio Pilato, ni Pao Pitus, Iba't kaling magbalik ka naman kiti, ban mahum kaling mabiyan pon mga mate. sasalban tayo ng Banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, pang sa Maktig Santo, ipakatawa na rin kasalanan, ipakasuliran niya yung mete at inye alanganga. Amen. Ing Diyos, enepe pasubalyan ing kayang anak, abibita sa tamong kaibat ning atikanitang kalam, enetangyan ing nanumang ay biyan na kaya katamo. Kambining kasalpatian, manalangin taking ipat. Nga tamong sumabi, pakirandaman ming kekang balayan o Ginoo. Para king kapanaligan ay Diyos malapit yo kaya katamo, at antimurin karing masolutang kalungkutan at sablatang kapagsubukan. Manalangin ta, king Ginoo. Para king tetagan at katapatan, banalatang kupas gagawan ing matulid at mayap, agyamang potang mangailangan, maragul apa magkapilit. Manalangin ta, king Ginoo. Para karing makabuklat a puso't gamat, ban sumawop karing sablang daralan kasakitan, manalangin ta, king Ginoo. Para king kapayapan, abukod mong ing Diyos yang makaibye at makatabi king sablang takot, manalangin ta, king Ginoo.
para king pamisan metong at pamitambayan karing kekatang komunidad Kristiyano at kambering sablang tawong mayap apilubluban, manalangin ta king Ginoo. Para king mitmong tiwalang kasalpantayanan, aeta mabating king kamatayon, nune miligtas king panganib, kayabe ng Kristo, karinggamat ning Diyos, manalangin ta king Ginoo. Ngeni aduan taming sarili tang kapagnasan. Ginoo, nung atika, king panig mi, nino ing lumaban kay kami. Ing anak mo manigapuya para kay kami. Pakirandaman mo kami, pakirandaman mi, ngini kapilan paman. Amen.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Papagbanalan mo kami, o Ginoo, tila ko na saniting Eucharistia, yung kasalanan mi, baking makapagsadyang magmasusi, king pamanyubling mi, tiyadan mi king lagyo ng Jesus, Ginoo mi, ang Ginoo manatili ake kayo, yat nayo rin puso yu. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numang kanino ipa, Diyos king alangang galubos maipaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi, king banal mong bundok, bilalag na ing kayang ligaya, harapan din kayang alagad, si Diyan para king lalapit ng kamatayan, nasa nong ituro, kapamilataning batas at ding propeta, king imi pangakong Kristo, kailangan niya pang dumaran kasakitan, bayamiras king ligaya, ning kayang pamanyubling miye. Ulinita kamberi sablang koro ring anghel karing banua, daralit ming kekang ligaya lantok nang ngaming babye kapurian keka. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, mulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating ahin, king Espiritu mo. Ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayoy mi daong kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinuha ng tinapit, pepasalamat siya kaya kam. Piraso na binyane ka rin kayong disipulo nga natanggapan niya iti ko nga nat kananye. Iti kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyin yung kalis, kanigayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti, iti yung kalis yung kanakong daya, yung daya ning bay talanganggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao, ban kaya mi patawaran na ring kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ngayon gaganakan mi uyim pa, ang kamatayan at pamanyubli ng mebi aning anak mo, daraw mi kaya kay ting tinapi ning biya, ting kalis ting kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ang pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka.
Mapangmabayang pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yatu, ban meganap yung ilugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at i Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakan mo na naman ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miye, ading sablang may hango na biye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaduluban mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, kayong esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kakabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kaguming banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mapamintu, king amanan ng talapangabos at miubog kimbanan ng turu, nga tamang ining mangangas mananangin. Ikabos mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawin mi, bangking kasopan ni kang pakalulo, parati kami mikabos king kasalanan, at miligtas, king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong, kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning laben mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman king alanganga. Ing kapayapan ng ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. May kakapatatangan po, masyatamang yan ang ipupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po.
ing madugod at paganakatang Ginoong Kordero ng Diyos, amiral ako, king kasalanan ing yato, luantang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoong, ay kumatampang tanggap kaya ka, kapag si Kasming amana mo at tumayap.
Manalangin tamo. Ginoo, pasalamat kami para kareting banal na misteryo. Amamatad ke kami ketiking yato, king metong ng dake, ning tutuking biye. Itingan natin mi king kapamilatan ng Kristong, ginumi. Amen. Loklok kay pamo po sa guli para karing maulagang announcement at kapabaluan. At paganaka, kempong daratang Biyernes, March 1, iya po yung kakatang katlong parochializations of the cross, dadala ng krus. Maganap ya po karin kiniking Barangay San Carlos, 4:30 p.m., pamitipon king Mexico National High School. At magumpisaya po yung alas 5, yung kakatang abiyabe pa manalangin king istasyon. Kibat po, antipong pakibat, pamakirandam king malalyari king kakatang patyo po king pisamba na nakawan. Mika bayo tamo pong parking regulasyon effective kempong Friday, March 1. Ote, rin po rin makatuki. New parking hours. Impong gate na ning kakatang patyo, may buklat siya from 7:30 a.m. to 6 p.m. Imbuli naman po 7 ka rin komedi ng ticket, pero even before 7:30 makabuklat siya, pero mamiyala pong ticket for security purposes, magumpisang 7:30 at hanggang mo pong 6 p.m. 6 p.m. Ala pong overnight parking. Patse may overnight car parking, singilan da kayong maragul. Olimpi lang po tangkay po ting makapark aduang bengi at lumbengi kaya nagbana nang nanong gagawan de. So ala pong overnight parking. Ating kung ma-charge kayo patse may overnight parking kayo. At mandatory issuance of parking tickets. So kalubyo po, dinanda ko ng ticket. Ating ko ng pong ticket at tanggapan. Dapat ibirin ng parking attendant, ng ticket. At isurrender ye po ita, potang lumwal kayo. Nung alaya po itang ticket, potang nanakawan niya itang sakin na. Yang kalancho itang ticket. At ating pong new parking fee structure, ating motorsiklo po ang tricycle, ating ko pong 20 pesos a donation. Fixed rate. At karen pong cars, SUV, small vans, 30 pesos fixed rate. Yan pong donasyon nyo, king patyo tamo ita. At po tapong trucks la, 50 to 100 pesos depending on the size of the truck. Ang kayo po kasi occupy no ring atlong parking space ning metong marugula truck. At kaybat po, ing pong koleksyon, ito pong pamamayad mo keng parking, magumpisa mong Monday to Saturday. Patse po Sunday, free parking tamo, wala tapong bayaran. Pero pwede ko pong tip ka rin parking attendance tamo. Kasi dinando ko pa rin pong stub. Pero eko po, wala yung fee, wala yung donation for security purposes mo. Baka tapos ang kalwalyo po i-present siya. Po tapo, atin pa rin, manyamantala, mga arnap, kareng sakyan tamo, jang dump Sunday. Okay? At park tamo po, kareta mong designated parking space. So, rin pong kakatang parking attendance, igay da katamo, nang nukan tamo makapag-park, eta mag-park, mas kinuka rin. And kaya po, sa salabat ng talareng aliwa, in case of emergency, alaman agad makala ko, kasi mo pagmula na ipanimpate, patse sa labat ng talareng aliwa. Unless na tsuka ka rin anytime na makuitang sebat mo, ano ko mega disakin mo. So dapat po patse makanta, ing driver, nalalak ko ni sakin na nung mag-block ya ka rin aliwa sakin. Okay? At kaybat po additional reminders, the church management is not responsible for any loss while inside the parking premises. Kalupada po ka rin aliwang parking lot, etaya po agyong i-secure totally de sa kenyo. Nya eko po maglakwan valuables kareng sa kenyo. At ayo papakit detang na namang makakabit sa likod sila po bang at ela matukso deng manako. Buklat de sa kenyo. Okay. Okay, but po, lost ticket will be charged at determined rates and must provide proof of ownership.
Nung may wala po itang ticket you, dapat po package yung ORCR, po yung driver's license, para mag-match lamo. Pota po dyan, packet ng ORCR, hindi man palaki kay sakin. So dapat po mag-match na rin nga dua. At ating talagang prueba na kaya sakin, ngayon nga wala may po yung ticket. Okay. At karen po nga liwa, ating multo, patya wala may ticket. So it will be at a determined rate. Okay. So ini po yung bayong parking rules tamo. At expect you po in coming days, pakabit tamo pong CCTV king buong premise ng kakatang parokya, just in case makasawpya po ini maging deterrent siya kareng mana ako. At medyo niya pong price bagya, pero no, data pa pong bisa mag-donate kaya kayo, so okay. Pero rin po nga sa save tamon dito, karin tamo po kukwa, para kareng makanyan tamong gastusan king parokya. At katataw yan po, itang BMO alkansya, sana po ngayon Kwaresma, gawa ko sarili yung altar, kabitsing gawaing help me, personal made yung alkansya, idikit siya po itang BMO stickers. At kita pang buri yung babaldog-aldoldo, weekly, monthly, ibaldog yung kitang alkansya, at i-offer yo po rin after ning Lent. Pero na mo ng buri pong sapakan. Ongoing naman po yung programa para kareng kalulutang kapatid. Dini pong alkansya nga rin para mong kareng indigent families na mo king parokya magamit. Eking nanumang gastusan. Okay? So ito po yung BMO stickers. Dakal po salamat king pamakirandam talakad tana para king tauling bendisyon. Ang Ginoo manatili kay kayo. Bendisyonan ako nga nin Diyos, amay ipain tutu. Ing ipa, ampuning anak, ampuning banal espiritu, mayari ning kakatang kapag masusyan, umeta ng mikakalugod. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, at maya po oras kaya kaingan po.